Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodik mo kita asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukuten enda. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, pelin Jahoba si memetoh masa si naing roh. Si bagian nido kelapihan simbadia, imosi tersurat i Daniel bindu 2, ayat 24 soh ayat 40 sibah. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-40 ken si mendok. Nina raja imo, tuhu-tuhu ngo ale Daniel, debatamu idi ngo simbelgah nakalohon, ibas karina debata silot idinai. Ia ngo raja karina raja, janah si memukakan karina Rusia. Kubetoh i kernandoro kono peterangken tersenget Rusia enda. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Sadakala si matah daging menaksikan pengalamanna meluah ibas permaran nai. Pas sada berngin ia merkereta. Janah ibas tekongen mentersempusta roh kereta si deban balap mendapatkan sa. Nei, engkau mau merasa menerah ia kenah tabrakan. Menter pengakapna, lot menarik sa mi trotoar. Ia yakin, isi poda lot mengurupisa. Tapi, tangan Tuhan ngosi merkuasa mengulakan mendebasana asa selamat ia. Mengikutkan pengantusin Tuhan Jahoba, Daniel peterangkan artini piraja Nebukadnezar. Tuhan Jahoba ngo memerei kuasa mendahisa asa lot bagi belangna kerajaan. Tapi nggo kesan Nebukadnezar lot nola kerajaan si deban si merkuasa ipediat Tuhan. Raja Nebukadnezar biar kalohon janah lengang dengan menembah Daniel. Janah mengaku Jahoba sini sembah Daniel. Ia ngo Jahoba si mengatasi karina sesembahan, jana sanggup petararkan si masa si naing roh. Nggo kesai, raja mengangkat Daniel mengerajai suberi Babel, deket gabe pemimpin karina kala si pande i Babel. Tuhan boy memakai barang ICP nalako petararkan maksudna deket takina. Iwagasan kenggeluhan enda, boy ngomasa sining roh, si oda terantusi kita karena keterbatasan tah. Iperlukan pengantusin Tuhan dekat kalak sini pakai Tuhan, petararkan karina rahasia sinaing hendak itu cidah Tuhan. Belajar mau kita misi Daniel, siap dekat percaya be Tuhan, boy memakai sa. Mersodip mau kita. Lias atemu Bapa sini sorga, katamu mengajari kami. Kami mengido beli mo tendimu simbadiai, dak tong memereken keteguhan, deket gego bay nami nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu pak kami pesangap ibas ngeluh nami. Iwagasen gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkitekan kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, njuan-juah mau banta, shalom.